papunta ko po Kenny King Radyo from my parish King San Jose Malino po. Ating ko pong dalanan na duwang sementeryo. Itang public cemetery, o itang old cemetery ng Ausanda po, ang poining memorial. Yang kadalang ko po bagya-bagya ko, uling bisa akong sumilip nung nanong ng Marilyari, uling sabi da po lockdown tana. Talaga naman po, it is totally lock. Uling tampasbol na ng sementeryo, ing peka gate na, sera depo. Andyang mababaya itang bakod, pwede ka lundag, pero akit mo po talagang it is close. Ala pong tao kayong kilub. Ala po. Yung ketang memorial, ka rin po siyempre uling mas organized, sampong mas makaayos. Talagang makasaraya naman totally. Sabi ko kayong sarili ko po, napapunta ko kayo puta kayang benge. Tingke po meto nga subdivision ka rin. Baluye po siguro ita na po, chismis. Ini pong Lakeshore at ne pong Kasanting. Ginawa na pong Christmas Village. Bengi-bengi na po karakal. Pota pong bengisan po lingwal kami rin kaya beko. May traffic ke po sobra na karakal from expressway ang from Kabalenan, Kalulot, nalulub lang ang po. Talagang akin mo naking kakaba yung papunta. Sabi ko kayong sarili ko po niyang, pota kayang bengi. Dakal kayang tao kanyan kin Lakeshore. Chismis ne po. Munta na kayang dumagsa ka rin. Siguro, kasi ala naman puntalan eh. Ala naman sementeryo, makasara na lang. Lalo na, ala lang din tao, yun yung weekends. Sabi da po, eko paminta ka rin, uling eko po bisa munta, din yung kayabe keng kumbito, ita na yata nga minta nga ako pong mamuset, pero ila po bisa, masyadong dakal tao mo, makatakot, ngara po. Po. Pero atin na pong protocol, they are following protocols. Sa ating pong security guard na dudurot alam patugot. Kukwento da po rin parishioners sa mumunta ka rin. Na ala namang gawa nun picture, selfie. Kasi nga po kayong isip ko, baka nanula kaya kadakal din tao munta ka rin. Sira tala rin yung kaluguran taking biye, pero makabuklat na rin yung establishments, dening parks, papuntalantala rin tao, open niya karela, potang kay, dening kaluguran tamong may COVID, may bigla, sira tamong karela, nanong damdaman mo reaction ka rin tao, limuta, babawal da katamo keng makanini, bubuklat da naman yung tungkol keng pera, po keng kabiyaya, keng panakitan nga po, bala mo po rin damdaman tamo ka rin aliwa, bawal dala keng simbahan, pero naman, makabuklat siyang mall. Tatandaan niyo po, it has been a big issue kanita kay kaming pare, pepa-lockdown do rin pisamban, pero pwede ka lungob kareng mall. May wari po, pwede kang mag-shop. Sabi da po, buying the essentials. Napin, paborenda lang makabuklat. May wari na po, na atin pong sasabihan da rin aliwa, nanuwari talaga yung priority. Kaya po, yan naman tamo. Nanuwari talaga yung dapat. Kaya po kasi it is subjective eh. Akit tamo, sabihan daw, priority yan eh. Kailangan tamong gawan ini. Nung alanang kabiyayan din tao. Kanya-kanya pong tirado, kanya-kanyang isip, marapin po sasabi, kanya-kanya pong pamalak, kanya-kanyang akakit keng sarili, sano ba talagang maulaga. Pero para po ka na ako, it is good that the government, sometimes nandiyan masakit kay katamo, itang sabihan ng kailangan talang sara. Huling balutan naman po yung ugaling gagawan tamong Pinoy, karing kay katang kaluguran king biye. Bala mo po picnic, bala mo titaking park, magdalang pamangan, bala mo itanamangan pasibayo. Huling, it is a way of gathering, not only honoring the dead, but the living. Kasi akit kay dara kong iba't Manila, muli ka yan. At potang mumuli yan, sigurado mo, tingkeng pasalubong. Datang ko, poto, kaya ko yung pasalubong ko. Tapo ba makanining ugali? It is, para po ka na ako, yung lawi ako kaniti, pinitang, it's an opportunity talaga kaya katamo din yung All Souls Day, All Saints Day, na bala mo may kakabanding tamo. Harapin po. Potang kay biglara pong patok ng. Ako po, para ka na ako, okay mo. Kasi dakal naman panahon mo meto ngayaldo. Wari po, nanungnukan and we can honor our dead. Harapin po, para kanako yung priority is the living. Sana dadakal tamong kakabi, aliwa mamamate.
Sana kang pamilya, mas kakabayang pamiyabe-yabe, kaya sakit ang mababawas tamong ditak-ditak. Nag-bless ko pong mete. Bala ko meto ngayon bibless ko. 3-in-1 ya po. Kapeya pala. At lula pong mete. Ado ang COVID ng pong meto nga mato. Abuno po rin adwa. Meto ngayon makakabawang. Nangakit kayo po. Sabi ko, pa, lula sabi na bala ko metong yamo nga ako. Mong sasabihan da po, may COVID na rin adwa nga. Napin po niyang akit ko itang makalungkot. At lula ang timano. May sabi-sabi dalang kukut-kut day ngatlo. Nga po, tinagal na po, napun ko lamo, nakadwa ko lamo po, binles nga ako pen. Basak to, bayo lang ma-lockdown, ikwadala pong akut-kut. Nga na. Bala mo po para ka na ako, the way I look at it, what is our priority? Hanapin po. At hinimbuli kung di ng tamang pansin keng ebanghelyo, uling ingginom mo naman, it's a question ka rin ng tao, what's your priority? Nanong waring akakit mo maulaga? Ating ko po nga basa, hindi pong 365 days, kata po reflection da for today, atin niya pong caption, kitang caption na po nga na, where the greater is, the letter cease. So, burin sabihan, nuno ka rin itang importante at maulaga, takpan itang may na. Malakon itang may na, nga na po, malakon itang makanta ka importante. Naiwari po, yung ginuya pong pepakit na kekatamong yan yung ibanghelyong iti at pagana ka na kekatamo. Nanong priority na ning gino? Aliwan naman po itang pamangan. It is not only Sabat. Nganapin po, pitutwara po, it is Sabat. Tewari po ni Sabat, pwede bang gawa tamo, nga na po. Pero very clear king gino, the priority na po, ketang oras ito, akakit ko adwa, it is not only to eat, to socialize, but to evangelize. Wari po. Ugali tamo po ni, potang tintamo mangantana, potang kaya tintamo pigagawa, nanong agad sabi mo, oy, tok na yan, manganta mo. Wari na po. Kay mga lulok-lok, kahit tintampi pagkwento, oy, ay namupi pagkwentuan yan, kene pa, utat chismis dari may chismis, sabihan tamo, wapin naman ne po, immediate in reaction tamo, mga tamo, magsaya tamo na, tas eat together, nanong pisasabihan nyo ngayon, ito po yung kekatamo reaction ne po. The same is true. Inagkat di Jesus para mangan. Pero Jesus ang naging kagaling. Niya mo ginamit itang pamamangan, anting mangan. Nune, ginamit niya po bang kantaturo ya. Napipos niyang akit nining lalaking makalbag. Nan po sinabi na, sopang keba o walike? Aldoning sabat, pwede ban sopan o aliya? Iwari po, niyang kay ila makabulad. Natural, balo mo tao ini, priority, masakit ya. Nanong gawan mo, gawa kang paralan. Napin po sinabi na kitang last part of the gospel. O nung ikayo nga na, kunwari, tingkang anak, may nakbagyagan talaga. Ang anak po, uning kay kang sesengas no, may nakbagyagan talaga. Aldoning sabat, sabi mo wari kay anak mo, sorry, eda kagalo, bala ka kimbi mo ken. Potang may lumot ka, pangadida na ka mo. Sabi mo wari ita, nga napin po, uning yakabudas no mo, may nakbagya. Akit me, kukulehong yarugoy ngas no mo, sabi mo wari kayo. Sinabi na ning Ginoo walang magobra. Pasensya na ka. Maninto na akong aliwang asno. Wari po, it is not right. Nga po ning Ginoo. For Him, the priority is life. Ito po yung akakit ko. Napin po tang sabihan dang, iot deng aliwa nga na bukladoreng establishment po, kay bukladoreng ni sementeryo dareng kaluguran tamo kimbiye. The priority is life. Ikatamo pong mabiye. Eta na po ni miragdagan tapamete. Ngarapin, mas masanting ng darakal tamong kakabi, sasanting tana po record. At sabi dapin po, etana sana paboren. Matakal na lareng mag-survive, diditak na lareng maku-COVID. Yung masakit, putang sabihan dang okay na, balamos, aso tang mamurit-murit, tungwal tamongan, dagsa tamongan, ngarapin po, akakalingwan tamo itang egan-aganang gewa tamo, kimbiyeng sakripisyo, akalingwan tamo itang nung no ka rin mga pilitan tang mga lockdown. Putang kay, lockdown din nakatana naman, sasangsing tamo. Yan na naman, nalanangaliwa. Where is our priority? Harapin po. Our priority is to survive a meaningful survival. Harapin po. Aliway tang bala mo, gustong okay na,
maging pabayata na naman. Ninipa mo po, inimpaw na kan ko, sabi na ka na ako, pwede ba akong bumisita sa parokya? Sige, batang kepo, naman, bakit? Hindi pwede nga ako pumayan. Kasi nagtatrabaho ko sa hospital, baka natatakot ka nga na po. Di mo naman itang sense of priority. And ako buring mate. Peki batang kepo, kung oras ko na, wala ka nang magagawa. Ako mamiro. Pero the point is, never ka something a perception kay sarili na, is to take care of the living. I think, ini po yung buli na ning ginukaya katamo. That our priority is taking care of the living. Sabi dapin po, pinabagyabay Jesus ken batas na ng Sabat, pe patutuanan ni papu. King kapamilatan na in Diyos, ingal doon ng Sabat, buri na kumayap yung tao. Napin, sinabi na, painawa kayo. Nga na. Father Mon po, ane kasanting at chat kay kami, minsan keng grupo mi, nga na po sasabi, it is Monday, nga na po. It is our obligation to rest. Ba? Kapli niya po maging obligasyon nga kung sa sarili ko. Pero hindi po kasanting a remark, because it is our obligation to the people that we rest so that we have the strength to continue our mission. Happy naman niya po. Obligasyon, bawal, ala kang aliwa, kainawa ka nga na po, uling balo mo kay sarili mo, may itong yangal do ito, pero yung obra mo, dakal, malambat. At mikad, hindi po siguro yung payabot na naman yung ginu kay katamo. Let us set our priorities. We have a lot of complaints. Ngarapin po sasabi, because of the pandemic, we blame other people. We compare our situation with others. Ngarapin po. Pero it is about time to ask ourselves, nano ba yung mahulaga kaya ka? Nano ba yung importante kaya ka? Nano ba didinan mong pansin? Nano ba yung mas adinan mo pang ulaga? Yan yung panahon ng kasakitan. Pasko na naman po, eta na naman nagawain dati, putang kayo sabihan ng dano naman kanyang deng anak, kayo pwedeng maniklod, nga pong sasabi, totoo naman ito, naman it's about money. But the survival of the kids, ela pa po vaccinated. Pitutwa pa ngayon nung pabaksin danob kanoretang 18 below, hanggang 7 years old. Niya papumpisa sa biyan niya nito, nung pwede na lang mabaksin, niwari po. Napin po ang isipan taking sarili mo, ay, makalunos na rin, anak nila ko na naman tula. Last year, norugume kapaniklo, denomidinad pera. Pera mo, wari po. Karakal paralan. Atin pong jikas. Kaya wari po, pwede mo yung abot kang kumaring sinimba. Abot mo na kang inaanak ko yun. There are a lot of ways. Ngarapin po, ala ko maniyabot, siguro ngayon banwa, pero potang mesa lese, lista mo no pa. Potang kay, minsanang kunala, stune siguro yung 20 pesos. Joke mo po. Noon para kaya katamo, let us look at what priorities we need to do in this time of pandemic, in this changing world. Ngarapin po, na ano, yung pwede tamong sabihan kayong sarili tamong uning maulaga. Klaro yung kang Jesus, biye, ang tao, yung maulaga. Ngarapin po, uling yan didina ng importansya, the living.